Khairul Anam. Sini sama keluarga, sama saudara-saudara di rombongan. Wah, udah ikut sering. Alhamdulillah kaget aja nih. Ya, alhamdulillah sedang banget gitu. Banyak nih. Satu. Hampir 40-an kupon lah yang sama keluarga sama saudara-saudara. Alhamdulillah sangat senang dipakai buat keluarga lah. Sholat. Buat keluarga lah buat ini. Kemudian sering-sering diadain lagi gitu lagi.